දැන් ඔන්න මම අවුරුදු සමය බුණා එහෙනම් તો කියවන් දිබේ ෆුර්සත වෙච්ච නගානු දාශ එකමක තෙරේක විහාස ගදියන් හැම හිෆට්ටාගින් එකමක කුඩිය දෙවේතෝ මසේ කුරෂ් දැන් ඔන්න මම කුඩිය ස්වාහකෝ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆිෂිගින් ආරෝග බි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ තෙරේක ඔන්න මම මේ බොඩ ඉස්කමෙ දෙ එකමකි රාජ්‍යයේ එකි මොසසතක එකි ජමියතකුන් හින්ගා තෆාත් එකි හරකයතක හින්ගා තෆාත් එකි ප්‍රෝග්‍රෑම් තක බෙහෙ මාලුමාතේගේ මෙ තාසාගතුක තිබේ ෆෝන හැම ගෙනස් දිනු ඔන්න මගේ ස්ටුඩියෝ ගම ඉන්ටර්වියු zariyan තිබේ ෆෝන ගෙන ෆහර මේ මාලුමාත ඔන්න මේ හිස්සා කොනේ ඒ දායරා තෝක තජරිබාකාර බේ ෆෝන එකු එහෙනොත් තාසේ हम हकीकत के सम मी हास गोते गाल में मी मालूमात तिबेफुना हमें फोर को दे इरुगा एम्मे इसका में दीगे और में कुरा एक काम की मी मालूमात ए बेफुंगे तनुगे मसूद वेरिंग मोता तनुगे मसक के कुरा इस बारात का होगा सीधा सादा साफ मालूमात हिस्सा करे तो निको तो और में कुरिया में तो हास इंटरव्यू इंगे तो और में जलालानी विदा कॉलेज के फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के डीना को में तो कुरिया में इंटरव्यू आयशत माला Aishath Maalaa warboda marhaba inge to program shukriya hinat to hal wardangalme to den government hama warboda marhaba ki inge to program den government mi vida college ke faratum mi hinga tafati ki program se ki faculties ta kum hinge programs to teren hasame kollani mi fahar hama faculty of health sciences ehno to den 2026 feshigen mi haranneru ko korea hori intake balalaru ko kum program ta ketto mi haru mihiri intake vida college ke me intake mi alone me faculty of health sciences so mi program tamiri hataru dhaairaage a nursing public health then pharmacy health service management then hama certificate level hataru kun feshigen hama masters za hama nursing ge C4 diploma then BSc MSc migotum BSc MSc ki alwan menge me affiliated program me University of West of England then alwan men hama the program ki wes warang hama dariwarunge taruhe blibe munda program the program then public health ke masters of public health alwan men mi har me offer kurani then en har duwa hoge muddata hinge program online ko wes pavere we me face to face ko wes ngeta then pharmacy ge hama C4 pharmacy in fishing degree hame bachelors of pharmacy hame then pharmacy program ge specialty ye ki mi haru diploma hada fahori befle vidya BSc ge third year ge join korave advanced diploma vidya fourth year ge join korave hema egota hama career progression mi puriya dambenu abefulna fursate sebor then health service management galon men me fa korani BA health service management me then leadership management ke daira me sehi dhaairaage management abegoton through knowledge malumat benuwa befuluna skill develop kora hinge program edin tinga haruge muddata ama face to face then alwan men me boda balani mi theory ya ekko wes dariwarunna ki mi masikkatuge mahala nikunneru e masikkatuge mahaluge me furatamadu feshigemes natija nereve fada gabil dariwaruntage gota mi me build kuram wege egotun mi costa korea daru alwan hama wara fahakol alwan menge leadership wes wara boda iskamedde laboratory ta upgrade kor malwan menge nursing laboratory pharmacy laboratory ki state of the art equipment sama include from laboratories then ege iturum we salwan men mi virtual reality or VR adi simulation for the mi courier for technology benu ko ge mi haralwan me health services ke mi health sciences ke program taka hama kiyawa de mondani mi kantette ki astuga mi actual mi wazifa ge mahala nikutumge kuri protected environment egga ekudinna astu real scenarios practice kon egen tajriba libuma hama wara fase havegen dane kam de alwan mi internationally we sama wara practice best practice e mi haren eto then mi ge turum salwan faha kollan alwan menge kudinna mi rajyege me my hospital ta kon wese internship placement libe furusathuthah
adi hama ehemme alwan men gabul kora mi bainal lagwa mi practices ta ves coding embed kora egotun rajyen beerun alwan men offer koran internship externship opportunities hama kodin nagos e gawmatakuge mi sihi dairaga masekke hunna goy beluma e culture sagafetta hori gota den anika masekkaduge maholge e befulum benu kura kulta daskurma new rajyan ulibe by procedures ta daskurma mi kandattakaves abara detail ko thi vidar de bilet ani ko kongira to me intake me fahu deadline mini sungadi miyati 16 meya alwan ummid kuran mami program taga background benwa hori ha beflo application hushalwani kama එහෙම ආර්මෙන් නම් මම මේ වර බෑවරු ෆයි ෆුර්සත් එක්ක වාහක තින් දාල් දැන් මාළුන් හිතන් අරනේ මේ හොස්පිටල් තක මේ සිහි මාර්කස් තක අයක තද ඒකේ තුරු මේ තිබෙ මේ ගුලිගෙන් කොරියක් ගෙන් දා ක්ලිනිකල් ප්ලේස්මන්ට් ගේ ෆුර්සත් තක කොන්කාල ෆුර්සත් තක තෝග ඒකේ තේරි ආර්මෙන් අදිබිකේ දානේ මේ හර nursing hada kudin dariwarun naden alwan me hama mi rajyege mi tertiary level hospital tag hama placement ebawre huriha areas takegga den eki aharo eki component the kuriya dani den egi turus community practice alwan me hama wara bodan iskamed dem mi harem rarashuge health center ta mi council taka golige mi masike kurago kodin ahulweru kurma gina kodinna ki hama ki maalega keve kamu gaviya kodin dani rarasha e mararashuga kinet operate kurani horiha kame salwan me e fursat tave salwan me fai kodde in terms of demand bada fe kinet to health dairaage demand me ko toti health daira rajyage sihi daira me hama wara fula daira kuriyar mum yannani hema gaabil divehin hodan abades me onnani beenu we fade alwan men nois wara ba request ade mi hospital taka ves naru home ves eki fannotawge mi sihi dairag maseke kura befuluna ehma mi hama career progression rangalu daira armena himane war rangalu fursat takkane mi hal moti hama vida college ke hama faculty of health sciences ke faratun hului fehnu to me fahucheka mi tannawalan moti kochito armenge hama bedun terinna mi program taka mi fursat taka behegotu niharo villa college ihtiyar kuran hame kani fahen none kamako mi bainal lagwa mi minganu taka fete anika mazifa ge mahol kudin tayyar kodde mi program tage ke mi den ituru malumat benu fulwana ma website on wes alwan menge program taka be malumat libwadannawan ege ituru wes alwan menge mi contact center gulu vima wesama 3303200 contact korevene den mi faculty ge malumat sama website on the belawani arun menna hama mi waran ofa ko finge ta den mi dikal tafat eki hama fursat tan hama holoi foti me fahive foti me hema mit bi kon hama tibe funga me internship kam yong hama deadline ge kodiya bihas kin faratta kon hama mi fursatu ge beenu nagal got ke hipan kam ingeto war boda shukura da ko ingeto me program wada ham te bot ko ingeto